Bonha ADC SD Girl Hostel attached to Borsora High School under Ananda Bazar PS Chungsiu Keha Hostel wo Chhatro Rotonge Lekha Poriye Lekha Maikiye Bakota Mahiye no Sorkar Je Plan Laye Samutang Bonha 2012 Chio Kam Raishaye 2014 ni 23 tarik Desember woke complete unha apu bonono khusaye ripenai unha CPM sarkar je tuye tongmo ke CPM sarkar ni sawo bje bo samung tang khina mo msani jorawo Krima Saha ki ungetong abono joton biskawo srai srai kino sampri kasai phaiha bonai di ke ha duitala building ni nusuni Thungla ma se msa bara ki tang pinyo joto siu chung tini msunu tangmo ba ponu tangmo pho yak songhan joral Thungla no se chung cloud ba thu ki ye Thungla pho ye tang layu bo duitala ni building ni main foundation no ha bini lawmo matro mu hang nai bo mu ha chu bai khese tini ya pha pho kroi ki ye duitala building no tangye khoina ong the bonu sa dangerous ki ong ye tong bonu pu or ko thanai ba bonu pu bai thanai abo ke ha phom guarantee ri sam kemo tini wa tinu ba phemo bai bo ha ku ye no tini apuni engineer ba apuni je roni content darung ye tangri tong nai msa 2 number khie samu tar khoina ha tini srai srai keno akami tini boroni superintendent ba bori SMC committee ro kono to bo tini 2 number kenu mono Naiye bis kango boro student tei ma brale tei ne tei ro no ba tei ro ya abono bis kango no chung sie thanai mai sige boro tini student 50 jona tong bo bono ur ko thangya boro bro kyasu de draw ru mai no arumi bono bis kango ris laye spole boro satro da phai nai imba bono breke kam kiye bis kango satro tei man bo ya present nai Naiye tondi jaran kopma